أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram musulmon qardoshlar. Alloh taolo endi shu juma kunlari bizni xayrli kunlardan, bizning uchun xayrli kunlardan qila ko'rsin. Shu juma kunining qadrini bilib, uning darajasini bilib, uning haqqini o'tab, biz bugun shu masjidlarga ibodatga jiyildik. Alloh taolo gunohlarimizni kechirib, ibodatlarimizni qabul qilsin. Ikki dunyo baxti ham darajasini nasib etsin. Alloh taolo kishi qullarini qoldirmasin. Ham endi Allohni maqtab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar aytıp yaşarga nasiplar eylesin. Muhtaram kardeşler. Endi inşallah bugün söyleşip ketesi sözümüz bular fakirlik turunda. Antikrizislik vağaz. Fakirlik degan söz muhtaram kardeşler elbette bu endi bütün zaman içinde aktual sözdür şulay bit. Elbette mimanda endi sizge yanlılık açmayayım, akşa eleşmeyeyim. Şulay bit. Бүтінігізден де бай ясамайым, һәм бұл бір кімнің де қолынан келе тұрған бір түгіл, бұл Аллах Тағала қолынан келе тұрған бір. Шуның ішінде фақирлікке қарата мөнәсәбәт турында сөйләшеп кетейік. Нәрсә ул фақирлік? Нинди фақирлік шулай бит инде, һәм әзерәк үзеңне ничек тотарга кирәк шу очракларда. Мөхтәрәм кардәшләр, инде фақирлік дигән сүз бу беренчедән аңларга кирәк, шулай бит бурыча әйтсәк бедность. Fakirlik diyoruz. Lakin kayber kişi özünün fakir ikenin bilmiyor. Kayber kişi kirisince özünün bay ikenin bilmiyor. Mesela fakir degen söz ol İslam dili boyunca şeriat yağından karasak ol zekat tölemeyecek kişi fakir bula. Kim zekat төлemi şol fakir. Kim zekat tölerge tiyiş? Kimning inde 220 ming akçası var. 220-240 ming teresi indi. Kimning şunun kadar akçası var. Ham indi ol kişinin borçları yok. Şolay bir kimge akça tiyiş tugul ol. Ham bu akça indi şolay yok anın yata dip aytik. Ulanı bir kimge borçqa bermegen. Ham da indi bir nindi işke de tıkmagan. Mana bu kişi indi bay kişi bula. Ham bu kişi zekat töli. Amma kim zekat tölemi? Demek ol fakir. Demek ol fakir bulup sanalamın di kişi. Mana şulay aytib muhtaram kardeşler, köp kişi indi eğer zekatı tölemesen şulay özünü fakir dip görürge mümkün. Lakin şunda kızığa bir kelip çıga. Kimning mesela tırga ornu yok, kvartir snimaytdı. Lakin anam 250 ming akçası var mesela. Kvartir gaciya, maşina gaciya. Özü kvartir snimaytdı, maşinası yok, jeyo jeri, metroda, avtobusta. Lakin ol kişi zekat töli bu bay bulup sanala. Kimningdir maşinası var, 5 milyonluk. Şolay bit. Kimningdir kvartirası var 15 milyonluk. Kimningdir biznesi var 500 milyonluk. Lakin anın var kreditleri. Anın kisesinde akçası yok. Kartada da yok akçası. Bu kişi kelgen bir akçasını tutup bitirip bara. Mesela işliyor. Ayına 3 milyon tutup bitirip bara. Ayına 10 milyon işli tutup bitirip bara. Mesela ay sayınında. Maldivi şu bu tuda şuda bir tane akçası kalmıyor. Bu kişi fakir. Bu kişi fakir. Bunun yıl ahırında akçası yok. Maşinada yeri şulay bit. Mana şunda kızık paradoks kelip çıga. Muhtaram kardeşler. Mana oylap karasak şulay bitinde kay vaqtda kişiga qaraysan. Tышкы яктан караганда ялтырап тора. Saat, Rolex'lar tegese mınsı şulay bitinde kostümler, lakin ul bulurga mümkün fakir. Kay vaqtda kişiga qarap turasың bire yok. Ştansız. Pensioner mesela, ölüm tekke edip jeyip koygan 300 ming akçası var. Bay, şulay zekat töli bay. Hikmet nersede? Hikmet muhtaram kardeşler, fakir degen söz ol demek başkalarga muhtaç tugul degen söz. Titreselege muhtaç degen söz başkalarga. Bay kişi ol başkalarga muhtaç tugul degen söz. Tip anın mağanası şunda. Tege pensioner abi, anın 300 ming akçası var mesela. Lakin ol bir kimge muhtaç tugul. Ol muhtaç tugul. Ol kvartirasını төлеп bara kelgen pensiyasından şulay darulaарын alan ite bağlarına da buluşalı ol. Amma tege bay Rolex'ta, maşinada, kvartirda ol başkaga muhtaç, başka kişiге muhtaç. Ol kimden alırga mecbur, kredit alırga mecbur, borçqa alıp turarga mecbur, ol muhtaç. Mana şoňa göre muhtaram kardeşler, tip baylyknyň mägänesi ol başkaga muhtaç bolmaw degen söz. Hamdyga kılgan wagtda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baylık sıraganda anın şunday mägänesi bolgan. Ol sıragan birinçiden baylık jiterlik bolsun dip.
Чөнки кай вакытта байлык күп була, әмма җитмәскә мөмкин. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сораган, кеше кулына калдырмасын Аллаһ Тәгалә. Кай вакытта синең байлыкларың күп, әмма син кеше кулына каласың. Кешегә башка кемгәдер мохтаҗ буласың. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, байлыкның төп әһәмияте ул булырга тиеш башка кешегә мохтаҗ булмау. Ягъни ирекле булу, мустақил булу. Менә шушы ул мәгънәсе. Инде мөхтәрәм кардәшләр, бар фақир дигән төшенчә, мәсәлән, әйтик, закат түләми. Ләкин көн күрештә ул бөтен үзенең чыгымнарын каплап бара. Әмма бар кешеләр, мәсәлән, көн күрештә чыгымнарын каплап бара алмыйлар. Кием ала алмыйлар кирәк чагында. Квартплата түли алмыйлар кирәк чагында. Ашарга акчалары булмаска мөмкин. Менә шундый тип әйберләрне, тип үзенең чыгымнарын түли каплый алмыйлар. Булар инде саналалар мискин. Ягъни булар инде фақирдән дә түбәнрәк дәрәҗәдә. Ләкин шул ук фақир дигән дәрәҗәгә керә ул. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шушы фақирлек килсә, мохтаҗлык төшсә, шулай бит. Ул бик авыр халат, чөнки үзеңне кимсетеп тоясың кеше алдында, шулай бит. Эшләгән әйбереңне ала алмыйсың, теләгән җиреңгә бара алмыйсың. Ләкин бу дөнья бетте дигән сүз түгел. Нишләп? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Фақир мөселманнар ядхулу фуқараул муслимин аль-джанната qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa huwa 500 gham." Фақир мөселманнар җәннәткә ярты көнгә иртәрәк керәләр ди, алдарак керәләр ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Байларга караганда, бай мөселманнарга караганда ярты көнгә. Ярты көн күпме ул? Ярты көн ахиратныкы ул 500 ел. 500 елдан соң гына әле байлар керә җәннәткә. Фақирләр беренчерәк булып керәләр, шулай. Менә шуңа күрә дә фақирлек бу дөньяда авырлык булганга күрә Аллаһ Тәгалә теге дөньяда шушы фақирләргә җиңеллек бирә, истинлек бирә. Ләкин нинди фақиргә? Әлбәттә, сабыр фақиргә. Үзен дөрес тоткан фақиргә. Ул инде шушы истинлекне бирә. Әмма үзен дөрес тотмаса, сабыр булмаса, сүксә Аллаһ Тәгаләне, риза булмаса шушы хәленә, шулай бит. Шушы фақирлегенә зарланып ирсә, әлбәттә, бу кеше инде фақирлекне дөрес кабул итмәгән булып санала. Бу очракта аңа андый җиңеллек булмаска мөмкин. Пәйгамбәрләр арасыннан да җәннәткә соңгы булып керә Сөләйман алейһиссәлам. Чөнки ул алар арасында иң байы булган, иң дәрәҗәлесе, ягъни дөнья ягыннан булган. Шуңа күрә дөньяда рәхәт яшәгән өчен ул соңгы булып җәннәткә кергән вакытта да керә. Нәкъ теге пәйгамбәрләр арасыннан. Башка кешеләргә караганда барыбер иртәрәк керә ул. Әмма пәйгамбәрләр арасыннан. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, фақирлек килсә, төшсә, башыңа үзеңне шушының белән юатырга кирәк. 500 елга иртәрәк керү ул әйбәт срок. 500 ел ул шулай бит срок түгел ул. Көтеп торырга анда байлар кебек шулай бит инде, әмма алар менә шулай көтеп торырга мәҗбүр булалар. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, бу фақир кешегә бик зур инде куаныч. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ук әйтә фақирлек турында. Әйткәнебезчә, кайбер кеше үзен фақир дип уйлый, әмма ул бай икәнен аңламый. Мен асбаха минкум мугафан фи jasadihi, кимдә кимди иртә белән торганда аның тәне сәламәт булса, аминан фи сирбихи, һәм дә ки ул имин булса, аның өендә шулай бит илендә имин булса, гыйндәһу куту яумихи, аның кулында бер көнлек ризыгы булса, бүгенгә җитәрлек дип әйтик инде, фа аканнама хайзат лаху дөнья. Ул шушы дөньяга хуҗа булган кебек булар ди. Чөнки нәрсә кирәк сиңа шушы бүгенге көнеңне үткәрергә? Шушы әйберләр кирәк. Шушы әйберләр кирәк сиңа бүгенге көнеңне үткәрергә. Артык тагын нәрсә? Бүтән бер нәрсә кирәк түгел. Бүген көндәлек ризыгың бар, син сау сәламәт, шулай бит. Имин, торырга урының бар, тагын нәрсә кирәк сиңа? Менә бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, кешеләр, әлхәмдүлилләh, хайран гына җитешле яшиләр. Әмма канагать түгелләр. Үзләренең бай икәннәрен аңламыйлар. Җитешле икәннәрен аңламыйлар. Ач кеше юк бүген, шулай бит, Аллаһка шөкер. Ач кеше бүген ул берәр инвалид булса гына, яки бик әз пенсия алучы кеше булса гына, ул бик ач була. Әмма гади кеше, эшләгән кеше шулай бит инде, ул гадәттә ач түгел.
Бүгенге көндә безнең бөтен проблема ашау түгел, ашамау. Шулай бит. Бу ризык проблемасын безнең илебездә юк икән, ул бик зур җиңү, дөресен генә әйткәндә. Аллага шөкер, безнең илебездә андый проблема юк, ризык эзләп йөрү. Нәрсә ашыйм икән дип эзләп йөрү. Менә моңа куанырга кирәк бик каты. Чөнки бар илләр, бар мөселманнар шулай бит, аларга ризык юк. Элементар рәвештә ашарга ризык юк. Бүген без инде килгәндә ашадык 2 тапкыр гына, шулай бит. Монда килгәч менә кемдер утырып чәйләр эчеп алды, мәчкә килгәчтендә, друг ачтан үләриме? Җомга намазы беткәнче. Әле ашап чыккан инде ул, шулай бит. Аллага шөкер, проблема юк ул яктан. Килдең менә мәчеттә эчәсең, шулай бит. Хәзер тагын өйгә кайтып җиткәнче бер шоколад алып башсың әле. Шулай бит, җулда үлгәнче инде ачтан анда. Ул төгәлеккә кебек 4 көн ашамыйча тору түгел ул. 2 сәгать ашамыйча торган, все уже шулай бит инде. Монда менә мәчеттә без җомганан соң чәй эчәргә тырышабыз инде, друг ачтан үлер кеше өенә кайтып җитә алмас, шулай бит. Аллага шөкер, бүген көндә ул яктан проблема юк. Шуның өчен дә менә моның кадерен белергә кирәк. Син инде үзеңне шулай бит күп кенә сахабалардан байрак итеп хис итәсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның да аның кадәр туйганча рәхәтләнеп бер ашаганы булмаган. Менә шуның өчен бүгенге көндә шулай бит моңа канәгать һәм ризалыкны аңларга кирәк. Ә инде сәламәтлек турында әйткәндә юк. Мөхтәрәм кардәшләр, шундый бер хәл бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында байлар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга шундый бер шикаят белдергәннәр. Безгә айрым яса әле дәресләр, вагазлар. Безнең фәкыйрьләр белән утырасыбыз килми. Безгә кирәк VIP аудиенция. Бу хәзердә бар. Мөселманнар арасында бу бар. Мөхтәрәм кардәшләр, байлары шулай бит инде. Мөселманнар белән бик утырасылары килми. Берсендә кайбер кеше әйтә, инде монда ди, дәрәҗәле изелек байрак кешеләр инде, сезнең безгә нишләп җомгага килмисез дисәң, нәрсә ди? Анда сезнең урын юк ди, килсәң дә әнә шунда ишек төбенә эләгәсең ди. Анда кешеләр йөри туда-сюда ди, һәм башкасы. Комфорт кирәк шулай. Комфорт кирип, айрым креслога утыртып, шулай бит инде һәрберсен. VIP зал безнең юк кызганча каршы монда. Ләкин инде кайбер мәчетләрдә VIP залларны оештырырга тырышалар. VIP зал дигән сүз инде ул бер бүлмә була, кабинет була, шунда микрофон чыгарылган, шунда алып кирип байларны утырталар. Шунда аларга аяк киемнәрен дә шунда алып керәләр, киемнәрен дә шунда алып керәләр. Шуңа күрә мөселманнар арасында да бар фәкыйрьләрне бик теге күрергә теләмәгән шундый байлар дип әйтик инде. Менә шушы шикаятны ишеткәч, Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la taghdu 'aynaka 'anhum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Teala әйтә: Sabır buldu kimler bilen birge, sabır hem birge buldu kimler bilen, kim kintin Allahu Teala'ga dua kıladı. Yani fakirler turunda söz alıp bara. Tegi baylar alarda kintin Allah Teala'ga dua kılmıyorlardı. Ama bu fakirler kintin Allah Teala'ga dua kılalar. Allah Teala'nın rızalığını tileylerdi. Hem alardan özünün közünü almadı. Yani ihtibarını alarga kim etmedi. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә күрсәтә. Кешегә бәяне ничек бирергә? Байлыгына, фәкыйрлегенә карап түгел, динле булмавына, иманы нык булмавына. Менә шуңа карап бәя бирергә куша. Шуңа күрә син үзеңдә дә бүген дәрәҗәңне үстерәсең килә икән, Аллаһ Тәгалә каршында һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям каршында иманны ныгытырга кирәк. Гыйбадәтне арттырырга кирәк. Шул вакытта синең дәрәҗәң артачак байлык белән түгел. Kimler? Baylar kimler alardı? Allah Teala devam ite. Turidu. Нишләп аларга карамады? Turidu zinetel hayati dunya. Аларга карасаң да, син байлык теләгән буласың. Бай кешегә игътибар нәрсәгә арта? Чөнки син аларның байлыгын үзеңә телисең. Башка сәбәбе юк. Нәрсәгә бай кешегә игътибарны күбрәк юнәлтергә, күбрәк бирергә? Чөнки син аларның байлыгын бер элешен телисең үзеңгә. Башка сәбәп юк. Димәк, әгәр дә син аларга аерым бер мөнәсәбәт күрсәтәсең икән, үзең дә шушы байлыкка, акчага тартылганыңны күрсәтәсең. Вала тутгман агфална qalbahu an zikrina.
һәм инде бернинди байлыкка карамыйча, әгәр дә аның йөрәге Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаган икән, бу кешегә шулай ук син буйсынма ди. Бу кешегә буйсынма, бу кешегә ярарга тырышма ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Аның байлыгына гына кара. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бик тә хикмәтле һәм кирәкле аятлар бүгенге көндә. Беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундый хәлдә була. Ул, алейкум сәлам, ул Курайшитлар белән, аларның кабилә башлыклары белән, байлар белән сөйләшеп торганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килә Ибн Мактум. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сукыр сахабысы була, аның күзе күрми. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килеп, Коръән тыңларга, дәресләр алырга тели. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны күргәчтен ризасызлык белдерә. Ризасызлык белдерә. Менә кайчакта тоже шулай, мәсәлән, мәчеттә бер бай кешесе белән сөйләшеп торганда, бер хәерче кеше килеп сиңа сорау бирә башласа, син инде сәкилле инде булыйсың, шулай бит инде. Вәс син әле син теге бай белән сөйләшеп торасың бит. Бу сине хәзер игътибарыңны ала синең. Сораулар бирә башлый, шулай бит ул. Әллә инде дин турында, шулай бит. Сәйтәсең инде аңа бар, китаптан укый инде син, пожалуйста. Шулай бит. Интернетта бар инде ул дисең инде. Башымда катырма инде дисең. Шушы кеше белән сөйләшеп торган вакытта. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә шушы аның килгәненә ризасызлык белдерә. Ягъни йөзен, чырайын сыта. Ул аңа кит дип әйтми, ләкин чырайын сыта. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы Курайш кабиләсенең башлыклары белән сөйләшеп, аларга ислам динен аңлатып, алар ислам динен кабул итсәләр, нәтиҗәсе күбрәк булыр дип ышана Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән ачулана. Габаса сүрәсен беләсез шулай бит. Ачулана һәм дә ки әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Габаса ва тавалла ан джаъахул агма. Бер сукыр килгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм йөзен, чырайын сытты һәм борылды ди, аннан ди. Ва ма юдрика лааллаху яззакка. Син белмисең ди, бәлки ул чистарынгандыр ди. Ау язаккару фатанфаху зикра. Һәм синең зикрең ди, аңа синең сүзең ди, аңа файдалырак булыр ди. Әмма ман истагна фа анта лаху тасадда. Ләкин ди син шушы байларга карата тартылдың ди. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шикаят белдерә һәм ачулана шулай итеп. Мөхтәрәм кардәшләр, күргәнебезчә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне дә иретә Аллаһ Тәгалә һәм бу сүрә сакланган Коръәндә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә шулай бит ясый үзенең шушы Аллаһ Тәгалә сүзләрен әйтә һәм шикаятен белдерә. Менә шуның эчендә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә якынлык, иман, шулай бит, гыйбадәт, кешенең күркәм хылкы тип бәя булырга тиеш. Аның байлыгы түгел, аның акчасы түгел. Һәм инде әгәр дә бүгенге көндә син үзеңне уйлыйсың икән, акчасыз йөрим, фәкыйрь йөрим, машиналар ала алмыйм, зур-зур квартиралар ала алмыйм дип, Аллаһ Тәгалә каршында урыныңны кара. Менә шушы иң мөһим әйбер. Дөньядагы урын түгел, Аллаһ Тәгалә каршындагы урының иң мөһим әйбер. Шушы урыныңны күтәрергә, дәрәҗәңне күтәрергә кирәк. Ә моның өчен акча кирәк. Моның өчен изге гамәл җитә, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин байларга да әлбәттә тақва булсалар, изге гамәлләр кылырга һәм саваплар эшләргә мөмкинчелекләр бик зур. Аларның үзләренең гыйбадәтләре була. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о бедности. Что такое бедность? Бедность по шариату, человек бедный, аль-факир, это тот, кто не платит закат. То есть не платит закат не потому, что не хочет, да, а потому, что не может. У него нет возможности платить закат. Закат это золотом около 85 грамм. Или эквивалент денег, там 250, 240 тысяч, есть 220 тысяч, то есть около вот этой суммы. Если у кого-то нет этих денег, накопленных и которые пролежали год, значит он закат платить не должен, не обязан. И соответственно он считается бедным человеком. Ему разрешается брать закат уже наоборот. Брать закат разрешается. Таким вот образом, дорогие друзья, многие из нас могут быть бедными. Но многие кажущиеся бедняки могут быть богатыми. Например, пенсионеры. Вот у нас в Казани был случай, когда пришли аферисты, которые занимаются вот ремонтом окон, да, зашли к пенсионерам, сказали: вот вы, аферисты, туда-сюда,
Они обманули их и сказали, что у них окна нуждаются в ремонте, и взяли у них там около 250 тысяч рублей на все это. У кого-то брали еще больше. Они подписали договоры, все там. То есть обманутые люди. Это сейчас есть, как бы, да, гуляет по интернету и предупреждает, чтобы такого не случилось с нашими родственниками, с нашими родными. Спрашивается, откуда у этих пенсионеров 250 тысяч рублей? Вот эти пенсионеры, которых жалко по сути, да, они являются по шариату богатыми людьми. По шариату, потому что они должны платить закат с этих денег. И, возможно, этот случай и произошел потому, что они закат не платили. Возможно, я, то есть, не оправдываю этих аферистов. Здесь есть воля Всевышнего, так скажем, да? Воля Всевышнего есть. Возможно. Во время Советского Союза многие копили деньги. По 5 тысяч рублей, по 10 тысяч, у кого-то по 20 тысяч рублей лежали на счету. Советскими деньгами. Молодые, наверное, сейчас не представляют себе, да? Можете оценить, вот 5 тысяч рублей, сколько это? Это стоимость одной машины. Жигулей, так скажем. 5,5, где-то 7 тысяч они стоили, ну, в зависимости от Москвич, там, Жигули, да? Вот можно было такую машину купить. Некоторые не покупали, потому что, ну, в свободной продаже новой машины не было. Надо было по очереди, во-первых. Во-вторых, ну и надобности не было. Особо люди деньги не тратили и старались копить. И вот на счетах у людей сгорело огромное количество денег. Они не смогли их ни на себя потратить, ни кому-то отдать, а просто сгорели эти деньги в 90-х годах. Это тоже своего рода воля Всевышнего. Потому что деньги лежали мертвым грузом, закат никто с них не платил, никто садаха не давал, никто и не знал об этом, и, соответственно, Аллах Тааля и забрал. Поэтому бывает так, что с виду бедный человек, по сути, по шариату, может считаться богатым человеком. Поэтому это тоже нужно знать. Истинные различия между бедным и богатым человеком. Если человек бедный, нуждается, например, да, действительно нуждается в основных вещах, еде, в одежде там и так далее. Как ему быть? Есть несколько советов, как ему себя вести, как он должен себя вести. На сегодняшний день у многих бедняков какое ощущение, какое состояние? Агрессия. Это агрессия. Агрессия на кого? На государство, потому что денег не раздает государство, да? На богатых. Они тоже денег не раздают. Почему-то бедные люди думают, что все должны им дать деньги. Почему-то так вот они думают. Но с государством проблема это одна. Но почему-то они думают, что богатые люди взяли их деньги, деньги бедняков. Такое было у нас в 17-м году, да? Когда революция была. Бедные люди решили, что богатые их обдирают и отнимают их имущество. Что они сделали? Всех богатых либо прогнали, либо убили, расстреляли. Эти бедняки богаче стали? Богаче они не стали. До определенного времени, то есть наоборот, было хуже. И некоторые бедняки пожалели, что нет богатых. Почему? Например, Амирхан Еники пишет, это уже он в новом периоде, да, после 90-х пишет, раньше такого нельзя было писать, написал, как они провожали одного богатого человека на ссылку. Его арестовали и его сослали. Вся деревня, говорит, вышла провожать и плакала. Кулака вот этого провожали и плакала. Почему? Потому что, говорит, он раздавал садака. Такие дни у него были, когда любой человек мог к нему прийти и взять необходимое. Его магазин, которым он владел в деревне, отдавал товар очень часто в долг, либо бесплатно. А сельпо уже такого себе не позволяло. То есть уже такого не было. Вот таким вот образом, дорогие друзья, богаче они не стали. Их агрессия, их злоба, она вылилась только вот в кровопролитии на самом деле. А ситуацию кардинально не меняла. Говорили, что заводы и земли
крестьянам был лозунг такой, да? А по сути, получили ли заводы рабочие? Нет, не получили. Заводы получили рабочие, знаете, когда? В 90-х, когда им раздали ваучеры. Когда им раздали часть завода, но они не поняли, что это часть завода. Поэтому за бесценок они отдали, пропили. Какой-то человек собрал все эти ваучеры, да, и забрал себе завод. Они не поняли, что они получили часть завода. Вот истинная революция произошла тогда. Потому что не было информации, не знали, что такое капитализм. Получили ли земли крестьяне? Нет. Они работали на колхозных землях. Раньше даже, когда у них была земля, и манаджери деп аталайды ол, да? Даже это у них отобрали. И корову, которая у них была, тоже отобрали в колхоз. То есть они тоже ничего не получили. Вот эта агрессия бедняков, она ничего не даст. Поэтому как нужно себя вести, если у тебя нет денег и ты бедный? Первое, у тебя не должно быть отвращения к бедности. То есть это не то, что ты доволен, все хорошо, не работаешь, не шевелишься, не стараешься разбогатеть, да, и ты доволен бедностью. Нет, это не это. Ты должен быть доволен такдиром от Аллаха. То есть Аллах Тааля тебе сказал, что твое положение вот сейчас так вот. И не должно быть у тебя агрессии и отторжения, ненависти к своему положению. Ты должно быть принятие. То есть ты должен говорить «Альхамдулилля». Соответственно, в чем это выражается? Это выражается, что у тебя нет зависти к богатым, к соседу, к родственникам. Очень большая проблема, когда один родственник разбогател, а другой, не бедный он, но не такой богатый. Мне один рассказывает, тоже такой состоятельный бизнесмен, у меня, говорит, братишка, говорит, завидует. Почему-то, говорит, он думает, что все, что я зарабатываю, я должен разделить на 2 части и половину ему отдавать. Почему-то, говорит, он так думает. Но Хазрят, говорит, разве так я должен делать, говорит? Просто у того, да, конечно, обязанности у него такой нет, но вот у братишки он не понимает, что да, вот так может быть, что братья могут быть разные по состоянию. Поэтому не должно быть ненависти и отторжения к бедности. Второе, бедный человек должен быть скромным. Скромным имеется в виду, Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, яхсабухумуль джахилю агния минат тагаффуф. То есть он настолько скромен, он не ходит с протянутой рукой, он наоборот сидит, да, когда ему предлагают еду даже, да, он не набрасывается, он говорит, альхамдулилля, я сыт там, туда-сюда, да, вот это скромность. И тупой человек, говорит, дурак, джахиль, думает, что он богатый. Обратите внимание. Умный человек поймет, что он бедный. Поэтому умные есть люди, которые определяют. Вот этот человек, он нуждающийся. Хотя по нему не видно. А глупый человек, он будет думать, что бедный – это тот, кто он валяется в канаве или ходит с протянутой рукой. Вот это, дорогие друзья, сейчас тоже беда у нас. По соцсетям гуляют сообщения. Сестра погибает. Денег нет, крыша течет, пола нет, живет в землянке, да? Буквально вот так вот. Приезжаешь, не все так плохо, оказывается. Все сытые, обутые, не в таком уж и плачевном состоянии. Один брат рассказывает, вот к одной сестре, говорит, нужен холодильник. По соцсети. Я, говорит, купил холодильник и повез, говорит, к ней. Приезжаю, а у нее уже, говорит, стоят 2 холодильника новых. Уже кто-то привез. Но ведь никто не сказал, ребята, холодильник у нее есть, больше не надо, никто не сказал. И она не сказала, да, второму, кто привез холодильник, что уже привезли, спасибо большое, если вам не трудно, увезите обратно, сдайте или отдайте кому-нибудь нуждающемуся. Она забрала и 2-й холодильник, и она бы забрала и 3-й холодильник. Но тот брат сказал, хватит, у вас только еды нет. Да? И увез и сдал обратно в магазин. Вот это люди, которые ходят с просящей вот такой рукой, и эти люди, они не бедные на самом деле. Кто спрашивает, кто ходит вот так, это не бедные люди. Это люди, которые хотят разбогатеть. Бедный человек, он не спрашивает, но умные знают, что он бедный. И оказывают помощь этому человеку. Третье, не унижаться перед богатым. Если ты бедный, имей достоинство.
Да, не надо унижаться из-за куска хлеба, из-за садака, да, перед богатым человеком. Потому что есть иногда такие люди, вот богатый человек сидит, несет ахинею, а рядом с ним люди молчат. Почему? Потому что он богатый. Ни один бедный не скажет там, да, хватит уже, давай. Вот есть умные люди, пускай им они скажут, а ты помолчи. Потому что они думают, а если я скажу, он мне не поможет, денег не даст и так далее. Вот унижаться перед богатыми, говорит, не надо. Если бедный человек, это 4, стремится к общению с богатыми, значит, у него есть алчность. Не надо стремиться в общество богатых людей. У нас иногда ребята из кожи вон лезут, чтобы попасть в общество богатых людей. Понимаете? Они усложняют свое состояние. Почему? Чтобы попасть в это общество, ты должен ездить на такой же машине. Они берут ее в кредит. Ты должен одеваться так же. Они берут все в долг это. Соответственно, когда ты вместе с ними кушаешь, ты должен скидываться. Они же кушают нормально, там сразу за ночь там, по 30, по 50 тысяч могут там, да, на еду потратить. Ты же тоже должен скинуться. 5 человек собрались по 10 тысяч, а у тебя же нету этих денег. Это как раз пенсия твоей мамы, да, на которую ты платишь вот эти кредиты, одежду там и так далее. Ты думаешь, что они отобьются, когда ты с ними подружишься? Они тоже не дураки, чтобы тебе просто так деньги давать за то, что ты с ними ходишь. Поэтому эти люди усложняют свое состояние. Они уходят в долги из-за этого. Если ты стремишься к этому обществу, значит, у тебя есть алчность, значит, это может обернуться, наоборот, проблемами. 5. Не надо замалчивать истину, когда богатый человек говорит неправду или как творит какое-то зло. Потому что богатство от Аллаха, имущество от Аллаха. Поэтому приходишь ему и говоришь так, все. Если правда на твоей стороне. 6. Ты, несмотря на свою бедность, должен поклоняться также. Ты не должен говорить, что вот у богатых есть машины, пускай они ездят в мечеть, а я дома буду читать намаз. Ноги свои не казенные. Да? Ноги жалеешь. Мечеть пойти, правильно? Или ботинки у тебя стираются, когда в мечеть ходишь, правильно? У богатых ботинки есть, пускай они ходят. А ты вот дома читаешь, экономишь на ботинках. Поэтому надо стараться поклоняться так же. Или еще больше. И надо стараться тоже давать садака, несмотря на свою бедность. Не думай, что тебе все должны, а ты никому не должен. Потому что у бедного человека он тоже может дать садака из своих 100 рублей рубль. И перед Аллахом не важно, что ты рубль дал. Перед Аллахом важно, что ты дал часть своего имущества. Какую часть? 1/100, 1/1000, 1/10. Вот так определяется размер садака. Саваб вот так дается. Поэтому есть такая пословица «Инеда буляк, диеда буляк». О чем эта пословица, вы знаете? Я вам уже объяснял. Кто помнит? Диеда буляк – это для богатых сказано. То есть они должны давать верблюдами садака. Инеда буляк – это для бедных, которые могут иголку даже подарить, и это тоже будет от них подарок и садака. Инеда буляк, диеда буляк – это не к одному человеку относится. Что ты можешь дать и мало, и много. Нет, это относится к 2 разным людям, категориям. Также, дорогие друзья, 7. Брать подарки и садака. Если тебе дают подарки какие-то и садака дают, если дают это с уважением, то есть без каких-либо подвохов, да, без унижения тебя, без упрека, то надо брать. Не надо высокомериться. Не надо говорить, мне не надо, да, у нас это все есть. Вот сейчас есть такие хазраты, австайки, которые в маджлисах категорически против садака. Вот идет маджлис, встают люди и друг другу начинают раздавать деньги. Иногда я прихожу в маджлис, люди сидят, садака не раздают. Я говорю, какой же за бидгат еще такого придумали, да? Садака не раздают, мало. И тогда мне говорят, хазрят, мы были в таком-то маджлисе, говорят, и нам запретили раздавать садака. Я говорю, кто вам это запретил? Кто запретил давать садака? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям всю свою жизнь пытался и боролся с жадностью,
сейчас борется с щедростью. Это что за извращение? Это извращение. Если человек хочет давать садака, то почему ему запрещают это делать? Они говорят, вот вы только деньгами обмениваетесь. Но они не обмениваются деньгами. Все равно они унесут меньше. Почему? Потому что хазрат не раздает денег. Какая-то часть все равно осядет у хазрата. И они все равно унесут меньше. Если даже поровну будут раздавать, каждый из них по 10 рублей, все равно на 10 рублей они меньше унесут. В любом случае, правильно же я говорю, нет? Да, это математика элементарная. То есть это не обмен деньгами, все равно меньше унесут они. А если повезет, те, которые в руках еще остались деньги, тоже хазрату дадут. Есть такая хорошая традиция, когда в маджлисе все деньги складывают в тарелку, да, все, кто там сидел, кто собрал, нам говорят, альхамдулилля, говорят, не нуждаемся, вот, говорит, хазрат отдают деньги. Святые люди говорят, хазрат, бери эти деньги на свое усмотрение. Не очень святые говорят, это деньги, говорят, в мечеть. И приходится эти деньги в мечеть потом возвращать. Да. Когда говорят на твое усмотрение, это альхамдулилля уже ты. Все, сегодня в ресторан можешь зайти там, туда, сюда уже, да. Это уже на твое усмотрение. Я не говорю, что плохие люди говорят в мечеть. Я говорю, не очень святые. Все равно меньше унесут, дорогие друзья. Если человек хочет раздавать, то есть у него есть намерение, кто это может ему запретить? Это вообще ужас. И однажды был такой случай. Пророк ﷺ советовал одному из сахабов, если не ошибаюсь, Абдуллах ибн Умару. Он спросил, можно, говорит, мне брать садака, или там подарки, или еще что-то. Пророк ﷺ сказал, если, говорит, к тебе придет какое-то имущество, ты сам это имущество не просил, да? Ты сам к этому не стремился, бери, говорит, и пользуйся. Не задавай вопросов. Не мучай себя и других. Если, говорит, пришел, ты сам не просил. Вот ты пришел в маджлис, ни с кем не договаривался, да? У тебя не было к этому стремления. Хоп, чай тебе дали, да? Мыло дали, например. Зачем это устраивать шоу, скандал из этого, я не понимаю. Некоторые абустаги там прям орут. Не давайте мне, я не нуждаюсь. Пророк ﷺ сказал, бери, говорит, пользуйся. Если тебе не надо, отдай садак. Если тебе нужно, используй на себя. Используй на себя. Вот и все. Но зачем с этого трагедию устраивать? Сейчас люди сидят, некоторые приходят, деньги есть в карманах, мелочь перенесли, раздать. Да? Сидят и не знают, что делать. Раздать, не раздать. Раздать, не раздать. Один хазрат можно, говорит. Другой хазрат говорит, не надо. Что делать им? У них единственная связь с Аллахом на данный момент. У них намаза нет. Халяля нет. У них уразы нет. Ничего нет у этих людей. Единственная связь у них с Аллахом на данный момент. Это вот деньги, которые у них лежат в кармане. Мелочь. Садака. Единственная связь. А ты эту связь решил оборвать. Поэтому, если, говорит, тебе дают, ты действительно нуждаешься, да? Бери, говорит, зачем эти лишние вопросы, личные вот эти болтовня, да, туда-сюда там и так далее. Если, конечно, дают с честью, так скажем, да, без какого-либо подвоха. Таким вот образом, дорогие друзья, такое вот есть несколько правил, как вести себя бедному человеку. И не надо забывать, Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Инна джа'альна ма аля аль-арди зинатан лаха, инна блюахум айюхум ахсану амаля». Для чего дается богатство? Аллах Та'аля говорит, мы дали на этой земле красоты, украшения, чтобы испытать, кто из вас лучше своим делом. То есть, кто увеличит свои хорошие дела благодаря этому богатству. Не тот, кто больше накопит, да? Не тот, кто больше там украдет, а кто благодаря этому больше саваба получит. Единственная цель этих денег, богатство в этом мире, это приближение к Аллаху. Благодаря деньгам и богатству можно сделать очень-очень много хороших дел. Вот это самая главная цель должна быть у того, у кого есть имущество. А у кого нет, это терпение и благодарность. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.